आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव लाकदौरिबा मणिपुर विधानसभा मिखलगिदमक सेम सारिबसिंग ngarang चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रना हन्ना यिंगसिनख्रे तमई विधानसभा केंद्र की हानगी एमएलए अथुइबौ दाइमई लेखिद्रे अमसुंग लेबाक असिदा हुजुक फावबदा ओमिक्रॉन की केस 2,295 सुरे लेबाक असिदा कोविड-19 के अनोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन छंदोरकलिबा सिदगी एखोय पुनमंगना चेक्सिनबा तंगाई फद्रे मरमदुना मियामना अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकबियो अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनाबा अपील तौजरी लाइचत असिदगी ngakthoknaba फेस मास्क सुपियो फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट अमदि खुद सा छेंगना हमदोकबियो कोविड-19 के मरी लेनबा ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लाकदौरिबा मणिपुर विधानसभा मिखलगिदमक सेम सारिबसिंग ngarang चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रना लुचिंगबा मिहुट कांगबु अमना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा हन्ना यिंगसिनख्रे हन्ना यिंगसिनबगी मिफम अदुदा कांग्रेस पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस सीपीआई बीजेपी सीपीआईएम तृणमूल कांग्रेस एनपीएफ अमसुंग एनपीपी की मिहुतसिंग सरुक याखी मिखलदा सेलगी शक्ति अमसुंग निसा सिजन्नदुना भोट थादा हन्नबा होनबा सिंग थिंगनबगी मतंगदा राजनीति दल सिंगी माइकैदगी पुखतखी मिखल ममांगदा हुजिक थोकलिबे हिंसागे थौदोकसिंग असिगी येंगलगा सिक्योरिटी की अकनबा ngak सेनबगी थबक लौखनबगी वाफमसु राजनीति दल सिंगी माइकैदगी तकसिनखी कल्चरल वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट फोरम मणिपुर की मिहुट कांगबु अमना ngarang राज्यपाल लागने सनगा उनादुना आर्ट एंड कल्चर गा मरी लेनबो वाफम कयागी मतंगदा वारी सानख्रे राज्यपाल गा उनबा दुदा मतम सांगना हांगदुना लाक्लबा मणिपुर स्टेट कला एकेडमी की रेगुलर सेक्रेटरी हापिनबा अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की सेंगबत सागतपगी थबक यांगसिन हन्ननबा फोरम की माइकैदगी तकसिनखी मसीगी मथकदा पैलेस कंपाउंड सागतलिबा स्टेट कला एकेडमी की ऑफिस अथुबा मतमदा लुइसिनबसु फोंदोकलमखी हाइरी राज्यपाल की माइकैदगी मुख्यमंत्री का तानरगा थबकसिंग असि थुना लोइसिनबो होनगनी हाइबगी थाजबसु पिरखी मणिपुर टेरिटोरियल काउंसिल मतमदगी हौरगा अहुमलक हना तामई एसिदगी कादुना एमएलए ओइरमलबा अथुइबौ दाइमई ngarang इम्फाल की दुलालेंद लेबा मसागी युमदा लेखिद्रे महाग इंग्लिश हिंगा मापन कुलहुमदोइदा तमेंगलोंग जिला की थारोन खुंदा पोकी लुचिंगबासी जेलियारोंग यूनियन की प्रेसिडेंट छु ताम अनिरक पुरमखी कांग्रेस की मणिपुर की थौपुबा मसुंग हानगी मंत्री भक्त चरण दास ngarang इम्फाल थुंगलरे महांगना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांगथोकनी हाइना फोंदोखिबो वाफमसिंग मपुंग फाना थबकतों अंथोपा ngamdri लेबाक असिदा सेंजा थुमजागी चांग हेंगलअली अमसुंग सेल थुंगी फिबम सोकजिलकली मसिगी मथकदा थबक फंगदबगी समस्या अमसुंग नुपीबो हंथना येंगबगी थौदोकसिंग हेंगलकली हाइरी ऑल मणिपुर एक्स होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन ngarang मुख्यमंत्री दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा एक्स होमगार्ड सिंगी पेंशन स्कीम हांगदोकनबा अमसुंग होमगार्ड की मसिंग हेंगतहनबगी मतंगदा तकसिल्ली अहान बलौरेंबम अंगांग हल मेमोरियल वेटरन्स फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang सानकीफा फाइनल मैच दा उपसा एनबा साइबु पांजल अहुम अनि दमाइथिबा पीख्रे टूर्नामेंट असि यूनाइटेड वेटरन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ना लिलोंगना सिंधुना अराप्तिदा चथरकपनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Laibak asida hujik phawbada Omicron gi case lising ani jama kuntra manga sure New Delhi da paumi singda wapam si phongdokladuna Kendra gi Joint Secretary Health Lap Agarwal na hai masigi manungda mioi chanipan kunipan di Omicron na nabadagi phakre hujik active case lising ama chawhum sumna taruk laidi mahangna hai Maharashtra da Omicron gi case satruk yang khayum doi thengnaduna khwaidagi hna sohallaba raija oiri mathangda Delhi na chamri phumari amasung Kerala da marfu mangat hengaduna ani suba amasung ahum suba oiri America da Omicron laichat yamna yangna sandoraktuna nongma khakta da Omicron case laktara hena thengnaba haure America gi pandemic advisor Anthony Fauci na hai lakadori bachayol khara da laichat asi makhata na hena pak chauna sandorakpa yai laibak aduda covid na nabadagi sikhiba mioi ayamba vaccine kapta pa mioi singni hairi America gi Rashtrapati Joe Biden na Omicron gi laichat hengalakli batugi yengduna makhata na kanna section thawrang lokhan aba khangan khre pauche singdanga si phongnari ba maru oiba pau singi damak hauji Ngangom Kiran leire Kiran thagchari naini ngasi phongu pause singda maroina phongnari ba pau khara panbatarabadi Chief Minister na thong sanga kiba Rail Mantri na Railway Projects Yangshin Kiba Masung, Sakang the Basing of Bomb Pukai Halakpada, Assam Rifles ki Jawanama Lakidabagi Pau Singasin Hibatai. Pongna Pamda, December Paubada, Ziri Imphal Railway Project, Loishinana Bohanari Hiba, Rail Mantri, Osni Vaishnav ki Wapamna, Ahan headline Tori. Sakang the Basing Bongi Attackta, AR personnel Amasire, Amas Sokle Hiba Pau, Amasu, Pau Siasigi, Anchor Kalam the Fongli. Sangai Express Manipuri da Center Masung State na Apaspagi Khanari haiba Chief Minister gi wafamna ahan be headline Tori. MLA degi tokraba Korungthang NPF yaukre haiba pau amasu pau siasi da phongli. Sana lebakta Punjab ki longmi singi protest na maram oiduna PM Lamkhang degi halakre haiba pau na ahan be headline Tori. Amit Shah laklaroi virtual da oina project tara manga sangaga duri haiba pau amana pau siasi gi Anishu headline Tori. Huyalan Fauda, Manipur gi election lisingani kunitoigi, final electoral rolls pongkre have a pound and headline Tori. Bongi attackta some rifles person amasire, amasokle have a pow amana, pausia sigi, Anishu headline Tori. Itself expressed India da ahan bo oina amasihan kre, Manipur da mioi kunteret, no COVID positive oiraki, ani laikidre have a pound headline Tori. Irai bakta, ILPS chana handana bo honor klibasi chapchan thengnagani JC ILPS na yellow singidamak chet na lepli have pauna ahan headline Tori. Imphal Free Presta final photo electoral roll lisingani kunitoi pongkre anawu voter lising humputaruk samari kuntrani to yaure have pauna ahan headline Tori. Naharol gi thodangda PM na Manipur Bulum na lauduna Union Minister sing tharaktuna Sakut Thorang kaya leptuna paikal have pauna ahan be headline Tori. People's Chronicle da COVID na mioi ani laikidre nauna mioi kuntaret positive oiki have pauna headline Tori. Sangai Express English da Chief Election Commissioner na Mikhal gi sem sariba sing hanne yangsin kre have pauna maru oyo pau oina fongli. Morning Bell da Raja Bidhan Sabha Mikhal gi sem sariba sing Election Commission of India na hanne yangsin kibagi pauna ahan be headline Tori. Apaspa repeal taunaba ki matang da sarkar na yangsili haina Chief Minister gi wafum ama pausia sigi ani shub headline Tori. Senapati da fongo pause Hills Hornbill Express ta NPF amasung MSU na hanagi mantri D Korungthang butaram okibagi pau amasung Indo Naga peace process ta Prime Minister na midyang changhaning bagi apamba Naga organization sing na fondo kibagi pau sing na maru oyo pau oina fongli. Tamenglong no phongwa pause Tamenglong Times ta Manipur gi Naga singi maraktagi ahan be MLA Tamenglong gi Tharon kuldagi athoibuk daimai laikhidre haba pauna ahan ba headline Tori. Bharat ta COVID ki case hengalakle amasung Tamenglong da active case ama lady haba pausu pausi asida fongli nayeni. Thagachari Kiran Loichilakpata COVID-19 dagi ngak thoknaba vaccine kap thokpa face mask supa phutaru lapna na leiba khuchama di mai mitaru tana na thamba haiba achamba thong singa singak na chapinaba amukana ning singjari aroiba da maroiba pau amu hanna lakadauri ba Manipur Vidhan Sabha Mikhalgi damak sem sariba sing ngarang Chief Election Commissioner Social Chandana hanne ying sin kre
Tamai Bidhan Sabha Kendragi Hanagi MLA Athuibo Daimai Lekhidre amasung Laibak Asida Hujik Pawada Omicron gi case Lisingani Jama Kuntra Manga Sure Paulu Jere.